Bimeze gute boss? Bimeze neza kuko niyo byaba bimeze nabi ntacyo uhinduraho mu gihe wabuze sengise yo kwiyogoshesha ubwo bujwi bwawe ngo ni umusatsi. Ahubwo Gravari gahunda mfite yo kujamo yihutirwa. Basi soro ufite amafaranga ko nshaka kujya ino telefone. Ukeneye kujya telefone se namakari bwayitekeshe cyangwa se nimbogore bwazi kuyirisha. Oya nshaka kuyijya boss. Abo nabaye badayimoni bagutegetse kurya telefone wabuze ibyo urya. Oya boss ushobora kuba utari kubyumva ariko iyi telefone nshaka kuyijya. Boss turi kumva icyo nshaka kuvuga ariko si ukuyijya nyakuyijya. Oyega ni ukuyijya nyakwiruka. Oya boss nshaka kuyigurisha. Kuva kare uvuga ngo ari kubiki. Ahubwo se uyishaka amangara. Boss se twuba tukanemera kare kose uvuga uko nguko. Telefone yo ndayishakamo. Banzu ureke gabanyaho ngaho. Uvuga ibere iri hasi. Uko ari ukuvuga ibere rinini gahita nja muri koma. Menye ko ngwaye umutima. Kandi nizeye mu ibere uri bwaje kuvuga. Turenze 10,000. Yo bu. Ugeranyije telefone yanje n'indaye. N'indaye ubu nyine niwo ugenda ugashaka ushaka hose. Tandaye wabona ejo mu 10,000. Hasi 10,000. None ni gute telefone yanje ugeranyije ni 10,000. Ngabe basivuga ukeneye ihebe. Keneye 3,000 kubera ko iyi telefone imazinga ivuye muri Belgique. Kubera ubukene mfite sinoguma kwicarana na telefone kandi naburaye. Ngibihumbi ki? 300 z'amarundi. Bro, kuvaho navutse nkitwa kunguku sindabona telefone ingana ibeyi n'inzu ni parcelle iri munzu. Yo bobo nari ngatanga ico cyose nari ngwaye. Umugabo muzima zagenda na silipo ko sanga warugenda kwikanisa. Umugabo muzima undi si cyo nari ngwaye cyo kugura telefone. Izi telefone bazita i Belgique ma easy. None wori kugira adaka ukene urakisha.